Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Yi sukile exikarhi ka Raymond wa Gaza boxa na minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani Ntukulu wa N'wachapu yena Ntsako Maluleke. Raymond wa Gaza boxa u endle nkandziyiso wo vekela ka xiyenge xa mabulu xa TikTok laha a nga tivisa leswaku minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani na Papa Rhulani va holovile. Va holovisiwe hikuva muhumelerisi wa risimu ra N'waximanga leri ku nga risimu ra Beef naswona eka risimu leri ya ku Before minijere Philani. U vula leswaku muhumelerisi wa risimu leriyani yena Tosh Matsolo u le ku laveni ka mali eka xiyimbeleri Papa Rhulani tanihiloko a humelerisi risimu leriya naswona hi ku ya hi leswi Gaza boxa a swi vulaka u vula leswaku Papa Rhulani loko va kandziyisa risimu leriyani a va hakelangi na peni wo tshuka. Se hikokwalaho ka sweswo muhumelerisi wa risimu ra N'waximanga DJ Tosh u le ku koxeni ka mali ya risimu leriyani. Kasi eka nkandziyiso lowuwani Raymond wa Gaza boxa u tlhela a yevula na minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani a vula leswaku va kala va lava ku tirhisana na xiyimbeleri hikokwalaho ka ku va va lava ku kuma tidzivela, va lava ku kuma swimutwani, va lava ku kuma vanhwanyana hikuva va tirhisana na xiyimbeleri Papa Rhulani. Ni vona ingaku hi swin'wana swi nga fika swi kwatisa minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Papa Rhulani, laha va nga endla na nkandziyiso naswona eka nkandziyiso lowuwani va hlamula swihehlo leswi hehliwaka hi Raymond wa Gaza boxa. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Ku na xifaniso xin'wana va ri Gaza boxa ne xifaniso lexiya xi dya TikTok, sometimes u nga xi blame, sometimes u nga xi blame, mara ku na point ya one xi yimisaka xi onhisela vanhu van'wana. For example Papa Rhulani xi ri Papa Rhulani va yi kaya va yi ka Tosh va lava manager yin'wani this and this. Tosh u le Joni sweswi ni vulavulaka Alexander na tole vulavuleni Tosh u le Alexander. Mfana luya ku na vanhu va nga behind yena ku sa Papa Rhulani xo rhumeteliwa hi vanhu ande na va tiva vanhu lavawani mara ni nge va polish mavito ma vona mara na va tiva ndzi va famous i vanhu lava va nga duma. So Gaza boxa is trying all the best ku ri mina na Papa Rhulani hi kumeka hi ri ku holoveni, mina na Papa Rhulani hi kumeka hi hambanini and leswi nga ta ka swi nga koteki because each and every day, each and every hour I communicate na Papa Rhulani and a xi swi tivi mo. So Gaza boxa ku na vanhu lava xi rhumaka timbilu ta vona ta vava ku kumeka Papa Rhulani va nga ri na yena. So vanhu lava ma va tiva obvious ma va tiva ku vo mani. Se Gaza boxa xa zama tindlela hinkwato ku Papa Rhulani awa and xi nge swi koti. Se leswi nga koho hi leswi xi twanga ku xi lava ku onhela mina as a manager and mina and music mina na salara ni fana xona tirha xo a xi tirhi. Loko xi nga nghena ka TikTok a xi nge kumi nchumu. Mina I'm not tshama 4 years na nghena ka TikTok ta kuma nchumu. So xifaniso lexiya a na xi wona a xi tshiki mahungu ya vanhu because vanhu van'wani va dangerous va ta xi onhela career vuton'wini, van'wani va ta xi destroya, van'wani va ta xi dlaya. Why? I mene ni mi ga example leyi one munhu loko a nga tirhi at all u na nkarhi wa enough ku investigate mahungu ma vanhu, u na nkarhi wa enough ku endla ti-video edit. Wa ta ku endla video nkarhi ngopfu u rhaba u sungulisa u rhaba. Can you imagine me khe ni tirha no kuma ku nkarhi wa endla ti-video munhu loko a nga tirhi u na problem, that's a problem. Gaza boxa kuma tirho hi mfumo a ni swi tivi ku dyondzeleni exikolweni, kuma tirho u tirha. Wa ta loko kuma tirho lowu va nga ta ku thola u tirha 8 hours TikTok u nge focus ka TikTok go tirha ni ku byela tisi leswiwani TikTok u nge focus because loko a ku video wa edit ku nge call va ku kombela yini ntirhweni wa kuma nyana swi ta ku u tirha yini. Fana na mina loko na ku ni nge ka TikTok u nge call va ku lava engine ya high no 500 ni fana tshika TikTok na lava engine. Loko na ku ni nge ka TikTok va ku kombela ku xava traka ya Scania ni fana tshika TikTok na endla a ni wu kumi nkarhi. Se Gaza boxa xi na nkarhi wa enough ku nge ka TikTok xi zama ku lava mahungu ma vanhu, xa swi kota ku fonela vanhu va hala ka n'wi be xi lava mahungu xi sa lexiya
xi nga fonela munhu un'wana na un'wana xi lama ngoma wena byi xi makuma se Gaza boxa tshika vanhu van'wana va tirha hi mfumo wena u twa loko onhela mina and mina tirha onhela Papa Rhulani yi dya hi swona hi mfumo leswiya and sweswiwani Papa Rhulani yi buku ndhawu ta yi 6 wa tindhawu nda ti-posta by Wednesday se loko vanhu va nga yi buka va yi 6 wena u endla so u yi onhela va ku yini he Papa Rhulani la mana xanyuwani he Papa Rhulani this and this and vanhu se va sona ku hakela deposit wa swo ku onhela munhu un'wana mara sweswo na Gaza boxa loko u ri hatirhi mfumo wa ni fonela loko u na license nda ku thola mina na thola permit if u khome code 10 nda ku thola if u khome code 14 nda ku thola if u khome electric nda ku thola I'm like N2 to N6 nda ku thola Gaza boxa loko u ri hatirhi ni byeli ni ta ku thola mfumo u yima swa TikTok yi nge ngheniseli mali boy a yi na provident fund a yi na UIF TikTok Gaza boxa wani kumanyana I know lava nga ku rhuma ku vo mani na swi tiva ku ndzi va swi endlela hi sweswiwani Papa Rhulani xibukwini tindhawu ta ringana 6 sweswi a ndzi ni posta na yin'we why na yimele ti-post ti huma se Gaza boxa no kombela huma ka vanhu van'wana u focus ka swa wena ndzi endla ti-CV wani kumanyana u nghena ti-online u lava mintirho wa ta nkarhi lowu u tirhisa for TikTok loko u nghena for online u lava mintirho ni nda swi ku so tlharini wa ta theology longa na good mara u tirhisa ndhawu ya wrong wa va TikTok u nga nghena 10 years mara a ku na provident fund kwanani a ku na UIF wani kumanyana vana va va ta hlupheka mfu wani kumanyana a ni swi tivi mara a ku nyika ku mali yo kota ku survive ni nge nghenisi family ya wena swa vavasati ni nghenisi family ya wena ya chumu mara boy huma ka swilo swo fana sweswo u wisa Papa Rhulani and Papa Rhulani yi dya hi swona pe mi mundzuku nampundzu loko va fika nampundzu loko a wa ha ri manager mina hayi sasa ra mi ta nghena every month la ni tirhaka kona because and music at all na ni nga kona yo 2000 kwa moving sweswi mara vona and music so huma ka timhaka ta vanhu boy please loko la continue u ta hi beef ani ni ta ya hi beef na swi teku ku yi kuma ku yi mali yi dyaka sweswiwani danko Dilolostro. Tambavisa malo.